Prije nego što krenemo ovo moje izlaganje, volio bih samo da napomenem da ja nisam ni historičar ili povjesničar, već samo čovjek koji pokušava u ovom našem društvenom haosu da razmišlja svojom glavom. Ja kad naiđem neke nelogičnosti ili nebuloze, ja jednostavno moram da reagujem. Ne znam, valjda mi je to u genima. Ovim putem želim da stavim akcenat na značenje pojmova slovenstvo, jugoslovenstvo, nacija, narod, pleme. Jer smatram da su kod nas po tom pitanju dosta pobrkani lončići. Sad ako neko ima bolje argumente i ako može da me demantuje, meni bi bilo drago i bi u tom slučaju svi nešto novo naučili. Ali dotad ja hoću da ukažem na nepravilnosti i na lažno korištenje tih termina. Jer nakon svega ovoga što sam sakupio i što sam istraživao, ja mogu slobodno sad da tvrdim da Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Crnogorci, Sjeverni Makedonci nisu nikakvi posebni narodi ili nacije, već da su to samo obična plemena, različitih imena, istog naroda i iste nacije. Znači, ajmo po redu. Prvo, nacija. Da bi se uopšte moglo pričati o porijeklu bilo koje nacije, moramo se osloniti na historiografiju, lingvistiku i arheologiju. Nemojmo koristiti nikakvu ideologiju ili demagogiju, jer otićemo u ćorsokak. Pojam nacija potiče od latinske riječi nacion, što znači rođenje. U antičko vrijeme, koje je trajalo između 15 i 17 vijekova, od 1200. godine prije naše ere, pa sve do 500 godina naše ere, nije bilo deklarisanja pojedinaca po naciji, jer tad je bilo bitno kojem gradu pripadaš, bez obzira na vjeru, rasu, porijeklo, jezik i kulturu. Gradovi su tad postali kao prvi oblici države i po njihovom nazivu su se i stanovnici deklarisali, recimo Rimljani i Atinjani. Tek kad su gradovi počeli da se šire van svojih zidina i kad je počelo stvaranje teritorijalno većih država, kraljevina, carevina i velikih imperija, onda se počinju stvarati uslovi za nacionalnu identifikaciju. Ako danas neko ima potrebu da se nacionalno deklariše, on bi morao da se istorijski edukuje i istraži svoje korijenje od vremena kad se prvi put spominje takozvana njegova nacija, a ne samo da se vrati unazad do momenta kad njemu to odgovara, zbog dnevno-političkih interesa. To tako ne ide. Recimo, prve nacije, one nastaju u stvari na teritoriji gdje u većini dominira autohtono društvo, istog ili sličnog jezika, kulture, običaja, vjere, plemenske ili etničke pripadnosti, kao što su, na primjer, Galija, Francija, Britanija i tako. Ali postoji takozvane umjetne nacije koje su nastale grupisanjem više plemena, naroda različitih nacija koje su odlučile da stvore svoju zasebnost i samostalnost na nekom određenom teritoriju, recimo kao što je Amerika ili Australija. I to je potpuno legitimno. Recimo, američka nacija, ona nije dobila ime po nijednoj drugoj poznatoj naciji, narodu ili plemenu koja ju je stvarala. Recimo, nisu Englezi prešli u Ameriku i rekli sad će to zvati Engleska. Ne, oni su svoju naciju nazvali po imenu kontinenta, po geografskom imenu. I to je potpuno legitimno. Znači, možemo mi u stvari definisati naciju na ovaj način. Nacija je skup svih plemena ili naroda i etničkih skupina koja su prvenstveno jezički, a onda kulturološki i vjerski ista ili slična, bez obzira da li su teritorijalno povezana ili ne. Zbog stalnih ekonomskih, vjerskih, političkih ratova ili prirodnih kataklizmi, migracije stanovništva su normalna stvar kroz vijekove. Iz tih razloga mnogi dijelovi stanovništva iste nacije znali su da ostanu van teritorijalno jedinstvenog nacionalnog korpusa. Taj odvojeni dio stanovništva kroz određeni dio vremena svojom ili stranom krivicom postaje zasebno pleme. Aj sad vidimo šta je pleme. Pleme je skupina ljudi koja svoju zasebnost može da temelji na jezičkoj, etničkoj, rodovskoj, vjerskoj, geografskoj ili kulturološkoj osnovi u odnosu na okolinu. Pleme koje se odvoji od svog nacionalnog korpusa dobiva neko novo svoje prepoznatljivo ime i u okviru novonastalih okolnosti unutar neke nove strane državne zajednice, recimo ako je manjina, bori se za svoju autonomiju, posebnost, pa nekad čak dobije pravo da formira recimo kneževinu, banovinu, kraljevinu, republiku. Može da ima i svoju himnu, zastavu i grb. Nema problema.
Ali pleme također ako je brojčano veliko, ekonomski i vojno snažno, može da ima svoju samostalnu državu, čak i da stvara svoju imperiju i osvaja neka druga plemena. To nije problem. Ali nacionalnu pripadnost ne može da nazove svojim plemenskim imenom i da tako pleme proglasi za naciju. Ajde sad da vidimo šta je znači pojam narod. Narod je višeznačni pojam koji u zavisnosti od konteksta upotrebe može označavati različite vrste ljudskih zajednica. Recimo imamo terminološki, taj etnički narod, imamo narod kao demos. Stanovništvo se misli. Ali imamo i razne druge varijante. Recimo imaš politički narod, konstitutivni narod, većinski narod, manjinski narod, pravoslavni narod, radni narod. Nama je u stvari bitno da vidimo da taj pojam narod, nekad on zamijeni pojam nacije, a nekad zamijeni pojam plemena. Evo, recimo, imamo varijantu da piše bavarski narod, a misli se na pleme, je dio germanske nacije. Ili bavarsko pleme je dio germanskog naroda, a misli se na naciju. Tako da mislim da ovaj pojam treba tako i doživljavati. On isključivo kao zamjenu za standardizovane pojmove, da ne duljimo ovome, možete ovome više pročitati na Wikipediji. Znači, geografsko porijeklo, plemenska, etnička ili vjerska pripadnost ne može nikada zamijeniti nacionalnu pripadnost. Ne može. Ako se neko pleme, etnička ili vjerska skupina, odvoji iz bilo kog razloga od svog nacionalnog korpusa i stvori svoju državu, nema problema. To je potpuno legitimno i to svako može. Ali ta plemenska skupina koja se odvojila ne može svoje plemensko ime proglasiti nacijom. To je apsurd. To je idiotizam. Zamisli sad recimo kao u Bavarskoj. Bavarska se odvoji od Njemačke i bavarsko pleme proglasi sebe za bavarsku naciju. Ne biva. Pa da bi tako nešto ostvarili, morali bi lažirati istoriju, mijenjati jezik i uništiti sva arheološka nalazišta koje ih dovode u vezu sa germanskom nacijom ili fizički likvidirati sve Njemce osim Bavaraca. A to ja mislim da je nemoguća misija. Tako niko od nas ne bi moglo. Ali, što se tiče nacionalnog imena, i ono je podložno promjeni. Ali ako se promjena desi, onda se ona odnosi na sva plemena unutar tog nacionalnog korpusa. Kad se tako stvari hronološki pogledaju i stave, onda unutar jedne nacije između njenih plemena ili naroda nema sukoba oko nacionalnog pitanja. Može da se dođe do, recimo, međuplemenskog sukoba, međuvjerskog sukoba, etničkog, ali to se ne može nazvati međunacionalni sukob. Međunacionalni sukob je kad, recimo, Germani i Sloveni međusobno zarate. Ili Španci i Britanci, a ne Baskici i Katalonci, ili Srbi i Hrvati, ili Škoti i Irci. Imamo jednu zabludu koja se stalno provlači. Iz imena države ne dobiva se ime nacije, naroda ili plemena, već je obrnuto. A nacija koja, recimo, nema svoju matičnu državu i u bilo kakav oblik ujedinjenja, ona zbog toga ne gubi svoj nacionalni status. Evo, imamo Rome, je li tako? Romi nemaju svoju državu, ali imaju svoju romsku naciju. I to ne mogu da izgube. Sad, u srednjem vijeku, tek u srednjem vijeku, recimo, prvi put se te nacije nekako dobijaju, odnosno izražavaju, da tako kažem. To je, recimo, na univerzitetima Europe. Po prvi put se tamo razvrstavaju studenti prema srodnosti i bliskosti jezika i područja odakle su došli. I što se duže ulazi u materiju pojma nacije, sve mi se više nameće zaključak da je jezik danas u stvari jedan od najbitnijih faktora koji pojedinca integriše i svrstava u neki nacionalni korpus. Što znači da danas možemo imati različitu vjeru, kulturu, plemensku pripadnost i bilo koju drugu razliku, ali ako koristimo isti ili sličan jezik, 90% je vjerovatnoća da smo pripadnici iste nacije. A pogotovo sad u 21. vijeku, zahvaljujući modernoj medicini, možemo i naučno dokazati koje nacije preko ovih genetskih hipogrupa. Ja bi lično volio da tih nacionalnih podjela i nema. Šta će to među ljudima? Ali s obzirom da je nacionalna pripadnost danas kao neki standard podjela u svijetu, onda bar da se svi držimo njene definicije i da se ne izjašnjavamo lažno na popisima stanovništva po pitanju nacionalne pripadnosti. Kao što znamo, mnoge su nacije kroz istoriju mijenjale svoje ime, pa to tako nije zaobišlo ni nas Slovene.
Jedna od teorija zasnovana na dužem istorijskom istraživanju i sa dosta validnih dokaza navodi nas na to da smo još i za vrijeme antičkog doba svi koristili zajedničko ime Iliri. Da su Sloveni pod tim imenom postojali, ima mnoštvo dokaza. Ali evo da navedem jedan. Postoji podatak na Wikipediji koje sam našao, recimo da je Grabus bio najmoćniji ilirski kralj. Nakon smrti kralja Berdilisa 358. godine prije naše ere. On je pripadao plemenu Grabeji, malo pleme koje je naseljavalo tu područje oko Skadarskog jezera. Ilirska kraljevina je tokom 4. i 3. vijeka prije naše ere predstavljala nezaobilazan faktor u odnosima među zajednicama Južnog Balkana. Recimo, nakon tog Grabosa kraljevstvom je vladao Pleuratus I od 344. godine prije naše ere. Ali neću da ulazim dalje u tu tematiku, nema potrebe. Koga zanima može da ode na YouTube kanal, da ukuca Srdačno naši i posluša podrobnije izlaganje na ovu temu kompetentnijih istraživača od mene. Domagoja Nikolića, recimo, i Dominika Bulat-Vručinića. Oni su jako to dobro objasnili. Meni je u stvari najbitnije za ovo moje izlaganje da utvrdim činjenicu da u vrijeme kad smo bili Iliri nije nigdje bilo zabilježeno da su postojali Slovenci, Hrvati, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Sjeverni Makedonci kao nacionalni faktor. Nisu nigdje postojali. Drugo ime nakon Ilira koje nam se prišiva u istoriji prvi put se spominje u Peutingerovoj karti u 3. vijeku i tu se današnji Sloveni nazivaju Vendi ili Veneti. Neću ni tu da ulazim dublje, koga zanima nek ode na link na YouTube-u. Ja mislim da je Goran Šarić poreklo Slovena. Meni je opet najbitnije da ni iz tog perioda kad smo bili Vendi ili Veneti nema pisanih tragova o postojanju današnjih lažnih nacija Slovenaca, Hrvata, Srba, Crnogoraca, Makedonaca, Bošnjaka. Nema ih. Ajde sad da se vratimo na naše standardno nacionalno ime, Sloveni ili Slaveni. To da su Sloveni došli u 7. vijeku ili stoljeću sa područja iza Karpata, to danas jednostavno više ne pije vodu. Jer nema validnih dokaza. A to što piše u udžbenicima i danas djeci u osnovnoj školi, pa piše. Svašta piše u udžbenicima. Papir trpi sve. Ali ako se oslonimo na arheologiju, doći ćemo do jako interesantnih otkrića koje nas odvode u istoriju čak i prije Rimskog carstva. Mnogo je otkrivenih megalitskih gradova i observatorija na ovim našim prostorima, tako da bilo koja teza o poreklu Slovena pada u uvodu, osim one koja kaže da smo mi u stvari starosjedioci i da je naša civilizacija počela upravo ovdje na Balkanu. Možda još tačnije u Podunavlju. Pa logično, prve su civilizacije nastale uz more i rijeke. Tamo se može naći najviše ovih arheoloških iskopina. Sad prvi put se pod sadašnjim imenom Sloveni spominjemo u zapisima jednog Armena iz 5. vijeka, koji piše da su 25 slavenskih plemena ratovali protiv nekih kimera i da su ih tjerali skroz do Dona, pa su se onda opet vraćali na Balkan. Jedan autor, Jordan iz 6. vijeka, je napisao da Slaveni žive od današnje Slovenije pa sve do Visle. Jedan ruski ljetopisac iz 12. vijeka zapisao recimo da se Sloveni šire na sjever od Dunava uz rijeku Moravu i Vislu. Preko 70 stranih autora 17., 18., 19. vijeka tvrde u svojim zapisima da su Sloveni živjeli uvijek u Podunavlju i sa lijeve i sa desne strane Dunava. Sad, da li oni lažu, da li ne, meni to nije bitno. Bitno je da u tim spisima, zapisima, ne postoje nigdje zapisane ove lažne nacije. Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, Sjeverni Makedonci. Nema ih opet nigdje. Sad, ajde vidimo odakle nam to ime i šta ono znači. Sloveni su najbrojnija etnolingvistička grupa u Europi. Naseljavamo recimo istočnu, jugoistočnu i srednju Europu, i sjevernu i srednju Aziju. Sloveni govore slavenskim jezicima koji pripadaju indoevropskoj porodici jezika i dijele u različitoj mjeri pojedine kulturne osobine. Trenutno polovina teritorije Europe je naseljena slavenskom govornom zajednicom. Današnja slavenska plemena ili narodi su podijeljeni na zapadne Slovene, to su ovi Poljaci, Česi, Slovaci. Imamo ove istočne Slovene, Bjelorusi, Ukrajinci, Rusi, Litvanci i možemo slobodno reći i ostali Sovjeti. I južni Sloveni. Tu smo znači mi. Bošnjaci, Bugari, Sjeverni Makedonci, Slovenci, Srbi, Hrvati i Crnogorci. Ako se pozabavimo malo etimologijom istraživanja izvornog značenja riječi,
onda ćemo doći do zanimljivog otkrića da naše nacionalno ime, u stvari u neslavenskim jezicima, znači rob. Riječ Slaven u evropske jezike dolazi putem trgovine robljem. Krajem 6. i početkom 7. vijeka Papa Grgur Veliki pisao je kako je Isus prekinuo lanac robova i da svaki čovjek mora biti jednak i slobodan. Iako u to doba i sam Vatikan ima robove. Malo je to licemjerno od njih, ali to je uvijek i bilo. U to vrijeme Slaveni su pagani, znači nisu hrišćani, te zato kao Arijci ili ovi Manihejci mogu biti porobljivani. Interesantno je da po zapisima grčkih autora da u to doba jedino kod Slovena nema robova, a njihovo nacionalno ime postaje simbol za robove na drugim jezicima. Kao na engleskom recimo slave, njemačkom slave, holandskom slav, danskom slave, švedskom slav, velškom slav, bretonskom slav, francuskom sklave, španskom skravo, portugalskom skravo, talijanskom šćavo, grčkom sklavos, arapskom sakalibi itd. I jedini narod u antičkom dobu koji isto nije imao robove su bili Ilijeri. To je još jedna podudarnost koja potvrđuje da smo se vjerovatno prije slavenskog imena zvali Ilijeri. To i sad nije toliko bitno, koliko činjenica da baš u to doba, kad postanemo sinonim za robstvo, nas zvanična istorija uči da smo došli ko varvari sa Karpata i da smo porobili sve narode koje smo našli na ovom Balkanu. Što bi rekao naš narod, no nemoj, šta mi napriča. Kad uđemo u najstarije slojeve praslavenskog jezika, otkrivamo da je naš tadašnji slavenski jezik bio jezik prastare civilizacije. Sad u našoj slavenskoj etimologiji naše nacionalno ime Slaven ili Sloven ima više značenja. To je čovjek recimo koji govori, slovi, onaj koji je slavan. Kasnije kad prihvatimo hrišćanstvo, to je onaj koji slavi slavu jer je po vjerovanju tako spojen sa svojim precima i tako dalje. Znači od 6. vijeka možemo definitivno da tvrdimo da slovensko ili slavensko ime za jednu određenu populaciju ljudi ulazi u široku upotrebu. Mada je naše nacionalno ime već dobro poznato romejskim autorima, što ukazuje da su za nas pod tim imenom znali i ranije, jer je u 3. vijeku Rimsko carstvo regrutovalo protiv Gota upravo Slovene iz Podunavlja. Jordanes, istoričar iz 6. vijeka, on Slovene dijeli na Venete, Ante i Slavene. Zapadni Slaveni ili Vendi, to su današnji Slovenci, Hrvati, Zagorci. Pa južni i istočni Slaveni što se odnosi na današnje Dalmatince, Bošnjake, Srbe, Crnogorce, Sjeverne Makedonce i Bugare. Uglavnom, Jordanes je precizan i sve Slovene naziva Vendi, a tako nas kroz cijeli srednji vijek, pa neki do danas nazivaju Vendi. Njemci Venden, u baltičkim zemljama Vene, u Finskoj Venaja i tako dalje. Hajde da vidimo kakva je bila religija. Religija kod Slovena nije uvijek bila hrišćanska, ni islamska kao danas, a ne. Sve do 10. vijeka većina Slovena su bili mnogobožci, ili pagani kako ih stručno zovu. Sad, kao što Grci imaju recimo svog boga Zevsa, i mi Sloveni smo imali našeg svetovida. Danas u hrišćanstvu to je Sveti Vid. Pokraj njega recimo bio je Perun. Perun je kao danas Ilija Gromovnik. Imali smo Svaroga. Svarog je recimo za čast Svaroga stari Slaveni su spaljivali hrast kao danas Badnje veče. Ili Veles. Veles je recimo kao Arhangel Mihajlo danas. Uz toga bile su i boginje Morana, Vesna i tako dalje. Dobro, onaj ko želi o tome malo više da sazna, može otići na link Slavenski bogovi i tu će sve da mu bude jasno. A ako pratimo istraživanja po genetici RNA grupe, onda vidimo da podunavska grupa Slovena je otišla čak do Indije. Tamo je ponela i svoje običaje, recimo, između ostalog običaj o spaljivanju svojih pokojnika. Do 14. vijeka istočni Sloveni, recimo današnji Srbi, Crnogorci, Sjeverne Makedonci i Bugari, oni su spaljivali mrtve. I sam car Dušan silni je morao u svom zakoniku da zabrani spaljivanje mrtvih. Znači tu već vidimo da su do tad čak njegovali tradiciju svojih starih Slovena iz vremena kad su bili mnogobožci. A o tome da su recimo slavensko pleme baš Srbi, gdje se navodi Srbi, spaljuju svoje pokojnike, govori i arapski historičar Al-Masudi oko 920. godine nove ere. Evo, citiram ga. Kaže, Srbi koje smo pomenuli spaljuju se na ognju
kad im umre vladar ili poglavica, oni također spaljuju i njegove konje, oni imaju običaje slične običajima Hindusa. Ali pred dolaska Slovena u Indiju, recimo, oni su na tadašnjem prostoru imali neku svoju dravitsku civilizaciju. Sad ta dravitska civilizacija, ona ne prepoznaje spaljivanje mrtvih. Znači, nema arheoloških iskopina po tom osnovu. Znači, možemo da tvrdimo da smo mi južni Sloveni, odnosno Sloveni, doneli te običaje spaljivanje mrtvih Indijcima. Oni su ih preuzeli od nas, mi smo se poslije vratili na Balkan. Kod njih i dalje se upražnjava, a mi smo to u 14. vijeku zabranili. Sad, interesantno je po tom arapskom istoričaru da po prvi puta mi 920. godine imamo da su Srbi kao jedno od plemena slovenske nacije bili tamo. Što je naročito bitno, recimo, on navodi da su tamo spomenuti Srbi imaju poglavicu, nisu hrišćani i spaljuju mrtve. Južni Sloveni su trpjeli vijekovima udar sa dvije strane. I po dva osnova. Na njih su, recimo, direktno uticali jače države i nacije kao Franci sa zapada i Vizantijci sa istoka, tako da u isto vrijeme su im nametali i svoju vlast i hrišćanstvo. Istorijski zvanični zapisi još iz 6. vijeka govore nam, recimo, da su Goti i Sloveni surađivali u zajedničkoj borbi protiv Vizantije. Kad god bi Vizant napao, recimo, Totilu, gotskog vladara, Sloveni bi u isto vrijeme napali Vizantiju na nekom drugom mjestu i tako bi onemogućili Romeje da pobjede i spasili bi Gote. Pa zato je pop Dukljanin Totilu imenovao kao slavenskog vladara. Ali da ne ulazim u to sad, da se vratimo na ovo hrišćanstvo, odnosno na religiju. Znači, pokrštavanje nas Slovena počelo je u drugoj polovini 9. vijeka. U to doba hrišćanska crkva je imala dva sjedišta ili dva centra. Jedan je bio u Konstantinopolju, Carigrad, to je istočni dio, i u Rimu, na zapadnom dijelu Europe. Sad, međutim, zbog svađe ta dva centra, oko raspodjele moći, vjerovatno, jer 1054. godine, došlo do hrišćanskog raskola i podjele jedne vjere na dva ogranka, na pravoslavni i na katolički. I tako je to ostalo do dana današnjeg. Jebem li ga. Kao što bi naš narod rekao, Bog možda jeste jedan, ali kese nisu sestre. Ta utrka misionara ko će više naroda da pokrsti u stvari je i uzrok ovih naših religijskih podjela između nas Slovena. Kao nije bilo dosta što smo se podijelili na plemena, sad Srbi, Hrvati, nego, a još da ih razivamo i religijski, pa sad na i tu nismo više isti. Ali dobro, neću to da previše ulazim, to imate isto na YouTube-u pokrštavanje južnih Slovena, pa koga zanima nek pogleda. Nego, samo da napomenem, recimo, da je za vrijeme dolaskom Osmanskog carstva na Balkan, od Maričke bitke 1371. godine, dodatno zakomplikovan ovaj naš religijski lonac na prostor Balkana. Tako da je dio slavenskog stanovništva iz dijelova Bosne, recimo iz južne Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije, ponovo promijenio religijsko uvjerenje i ubjeđenje i to sad u islam. Sad, zato smo mi Sloveni na Balkanu podijeljeni recimo u najmanje 3 različite vjere, a kroz istoriju smo se u ime tih istih silom nametnutih vjera međusobno ubijali u korist onih koji su nam te vjere i nametnuli. Nažalost, ta vještačka nametnuta vjerska mržnja traje do dana današnjeg. Evo vidite šta se dešava sad tu gore na sjeveru Europe. Ista stvar. Znači, ne možem da vjerujem. Kakve smo mi budali. Ajde sad da se malo pozabavimo našim pismom. Nisu mi tikvo bez korijena. Pa sad. Naše prvo staroslavensko pismo je glagoljica. Evo kako je nastala i zašto. U dijelu današnje srednje Europe bila je prva država zapadnih Slovena, Velika Moravska. A njezin knez je bio Rastislav. On je 863. godine recimo pisao patrijarhu u Vizantiji i molio ga da mu pošalje svoje misionare koji bi na slavenskom jeziku objašnjavali Bibliju i tu novu vjeru hrišćanstva. Jer u to vrijeme prvo su se pokrštavali vladari i plemstvo, pa tek onda obična raja, što ja kažem. Zato se ta naše pokrštavanje oteglo do 10. vijeka. No, Rastislav se u stvari žalio patrijarhu da mu iz Rima dolaze misionari koji se objašnjavaju na latinskom, a to niko ne razumije.
Patrijarh mu je izašao u susret i poslao je svoja 2 sveštenika, rodom iz Soluna, braću Konstantina, kojeg mi poznamo kao Ćirilo, i Metodija. Oni su govorili našim staroslavenskim jezicima, tako znali su staroslavenske jezike i zato su bili idealni za takvu misiju. Pošto Sloveni u to doba nisu imali svoje pismo, braća su si dala zadatak da ga osmisle i da uz pomoć njega hrišćanstvo približe Slovenima. Tako su osmislili glagoljicu. To pismo je jako slično grčkom alfabetu i svaki znak označava u stvari jedan glas, a uz to i broj. Pa se zato zove još i glasovno pismo. Braća su sa tim pismom prvo otišli na Ohrid i tamo osnovali školu gdje su obučili svoje prve učenike, među njima i Klimenta i Nauma. Sa prevedenom Biblijom na staroslavenski jezik kreću se ka Velikoj Moravskoj. Međutim, izgleda su kasno stigli jer su ih pretekli ovi katolički misionari. Pa zato tu nisu imali nešto puno uspjeha. Konstantin se razočarao i rekao, batali to, i on se odmah i zamonašio i uzeo monaško ime Ćirilo. Nakon par godina je umro, ali Metod je nastavio dalje sa misionarenjem i ovi njihovi učenici su nastavili dalje sa opismenjavanjem Slovena po sadašnjoj Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Slavoniji, pa čak tamo do gore, do Rusa, Ukrajinaca, Bjelorusa. Međutim, glagoljica je bila dosta komplikovano pismo, pa su Kliment i Naum pokušali da ga pojednostave. I uspjeli su u tome i nazvali su ga po svom učitelju Ćirilu Ćirilica. I to se koristilo, što kaže, sve do Vukove reforme. Ali dobro, što se tiče ko sad njeguje to pismo i gdje je ono ostalo trag i dan danas, to je kod nas u Srbiji, u Crnoj Gori, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, kod Rusa, kod Ukrajinaca, kod Bjelorusa, a ovaj dio, kako bi ja rekao, zapadnih Slovena, Slovenci i Hrvati recimo, oni su prihvatili latinicu kao osnovno pismo jer to su im prvo donijeli misionari iz Rima. Mada u nekim dijelovima današnje Hrvatske ima arheoloških spomenika na kojima stoje zapisi na ćirilici. Što samo dokazuje da je ipak prvo pismo svih nas Slovena bila glagoljica, a onda potom ćirilica. Zato je totalno debilno kad neki režimski naučnici iz Hrvatske pokušavaju da dokažu da je to hrvatska ćirilica. Upravo na lokalitetu Lipovci, nedaleko od Kočerina, mjesto je gdje se nalazi stečak, nadgrobni spomenik iz 1404. godine, koji je prvi pisani spomen imena tog naselja, koje se nalazi nedaleko od Širokog Brijega. Va ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin se, leži Viganj Milošević, služi banu Stipanu i kralu Tvrtku i kralu Dabiši i kraljici Grubi. Ovaj tekst je, tvrdi umjetnik Grgo Mikulić, napisan hrvatskom ćirilicom. Niti je hrvatska, niti je srpska, nego je staroslovenska. Tad je nastao i staroslavenski jezik koji je bio jedini u upotrebi u to doba na Balkanu. Zato nemojte previše lelemudat, jer to vaše lelemudanje ne pije vodu. No, meni je za ovo izlaganje u stvari najbitnija stvar da u tom vremenu ne postoje nikakvi dokazi da postoje ovi današnji izmišljeni jezici. Slovenački, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski i makedonski. Ne postoje. Sad kad smo ovo utanačili, sad da se pozabavimo nama južnim Slovenima ili Jugoslovenima, našim porijeklom, našim tekovinama i našoj državnosti. Kao prvo, samo ime Slaveni određuje nam nacionalnu pripadnost. A kad kažemo južni Sloveni ili skraćeno Jugosloveni, to nam određuje geografsku poziciju u Europi. Što znači u prevodu, mi smo Slaveni ili Sloveni sa juga Europe. Kao što sam već naveo ranije, po tim arheološkim iskopinama sa prostora Podunavlja i sa provjerom genetskih hipogrupa utvrđeno je da definitivno kao Sloveni ili Slaveni potičemo sa ovih balkanskih prostora. Još dok smo bili Iliri, uvijek je visila ideja o ilirskom nacionalnom udruživanju u zajedničku državu Iliriju.
To je međutim uvijek bilo problematično za druge nacije koje su imale teritorijalne pretenzije prema drevnim Ilirima ili starim Slovenima. Trebali bi imati u vidu recimo da su najistaknutiji carevi Rima u stvari bili Iliri, što se kaže naše gore list. Evo da nabrojim neke. Maksimus Tračanin, car Konstantin, Dioklecijan, Neron, Klaudije i tako dalje. U biti Iliri ili stari Sloveni, oni su dali iz svog nacionalnog korpusa oko 40 rimskih careva. Tako smo dali ogroman doprinos svjetskoj civilizaciji. Ali od 16. vijeka mi smo nekako stalno trn u oku Germanima, Talijanima, Mađarima, Turcima. A zašto? Pa zato jer se naša nacija prostire od Njemačke, recimo, do Sibira i od Baltika do Jadrana. To je ogroman prostor na kom živi jedan narod, jedna nacija. E sad, zbog naše nesloge i razjedinjenosti po plemenskoj, vjerskoj, etničkoj pripadnosti, razne imperije drugih manjih nacija nas Slovene lako drže u pokornosti. Drže nas u toj međunacionalnoj mržnji, koriste nas kao jeftino meso za ratovanje i za ostvarivanje svojih nacionalnih interesa. Ali strah od naše pobune nije kod njih nikad jenjavao. Zato je recimo Austro-Ugarska 1843. godine zabranila ilirski pokret. I zabranila korištenje ilirskog imena. Malo vune, prpa. Baš zbog tih silnih zabrana i cijepanja naših nacionalnog korpusa i nahuškavanja naših plemena da ratuju jedni protiv drugih, sve više kod Slovena rasta želja da jednog dana svi južni Sloveni napokon imaju svoju zajedničku nacionalnu državu na Balkanu. Ajde sad da vidimo kad smo mi to Sloveni ili Slaveni imali svoje samostalne i nezavisne države kroz istoriju. Držat ću se recimo samo zapadne, srednje i južne Europe. Taj dio me zanima. Pa možemo krenuti redom. Evo ovako. Prva slavenska nezavisna i samostalna država je bila stvorena 623. godine i trajala do 659. godine. 560. godine Avari su prodrali na područje Karpata i zavladali tamošnjim Slavenima. Granica njihove moći išla je otprilike od današnje Srbije do Balatona u Mađarskoj. Zatim istočno od Bratislave i duž južne Slovačke i Rutenije, poznate kao danas Kijevska Rusija. Nakon propasti avarsko-slavenske opsade Carigrada početkom 7. vijeka, Slaveni sjeverno od Dunava podigli su ustanak protiv Avara. Pritom su kupovali oružje od franačkih trgovaca sa zapada. Jedan od tih trgovaca bio je i Samo, čovjek o čijem porijeklu jako malo znamo, a bio je rodom Franak i porijeklom iz Senonije. Samo se nametnuo kao vođa pobunjenih Slovena. On je prvi uspio da ujedini nekoliko slavenskih plemena u neki vid saveza. Pod njegovim vođstvom Slaveni su zbacili vlast Avara 623. godine i izabrali Sama za svog prvog vladara. Sad neki istoričari osporavaju recimo tu godinu jer smatraju da je ustanak bio izbio tek nakon neuspješne opsade Carigrada 626. godine. Ali bilo kako bilo, činjenica da su Sloveni tad samo ujedinjeni mogli da se odupru stranim okupatorima i da formiraju svoju prvu državu onako kako su oni to željeli. Vođa Samo je 631. godine ušao u rat sa Francima, navodno jer su njegovi vojnici otpljačkali i pobili neke franačke trgovce. Franački kralj Dagobert I Merovinški poveo vojsku protiv Sama, ali je poražen kod dvorca Vogesburga, čija lokacija danas nije poznata. Samo je uz pomoć lužičko-srpskog ovog plemenskog vladara Dervana izveo protunapad i opljačkao pokrajinu Tiringiju. Samova se država raspala nakon njegove smrti 658. ili 659. Iako je Samo imao čak 12 supruga, 37 djece, država jednostavno nije imala institucije koje bi omogućile miran prinos vlasti s jedne generacije na drugu. Avari su se vratili na prostor južne Slovačke i pomiješali se sa tamošnjim Slovenima.
dok su Slaveni u ostalim dijelovima bivše države očuvali neki vid nezavisnosti. Iz te jezgre nastala je kasnije sljedeća ujedinjena slavenska država, Kneževina Velika Moravska. Arheološka istraživanja pokazala su da su se u sastavu te prve samostalne slavenske države nalazile Moravska, Slovačka, Donja Austrija, Karantanija, Lužička Srbija, na Labi i vjerovatno dio Češke. Druga nezavisna samostalna država Slavena, po njihovoj volji, kratko je trajala od 860. do 864. Zvali su je Velikomoravska kneževina ili Velikomoravsko carstvo ili Velika Moravska ili samo Moravska. To je bila najveća država tada zapadnih Slavena. Nastala je u 9. vijeku sjedinjavanjem moravskih plemena. Po mišljenju većine današnjih istoričara srce države ležalo je s obje strane Morave. Na teritoriji današnje zapadne Slovačke Moravske i Bohemije. No, na vrhuncu kneževina se proširila na dijelove današnjih država. Njemačke, Mađarske, Poljske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Ukrajine. Nakon što je Franačka uništila avarski kaganat u Panoniji, došla je u doticaj sa novonastalom kneževinom, koju je kasnije istočna Franačka nametnula neki bazalni odnos, bazalni status u stvari, u vidu plaćanja danka, ali nije ušla s njom u nikakav vojni sukob. A evo zašto ja tvrdim da je Velikomoravska bila samo 4 godine nezavisna i samostalna država. Pa Velikomoravska kneževina nastala je 833. godine, kad je moravski knez Mojmir I silom protjerao kneza Pribinu iz Njitre i na taj način ujedinio bivšu Njitransku kneževinu i Moravsku kneževinu. Knez Mojmir I je i nadalje bio vazal istočne Franačke, znači vazal. Ne možemo govoriti o državi. Ali se protjerivanje Pribina nije svidjelo istočnom franačkom kralju Ludvigu I, koji je vladao od 843. do 876. jer je Pribin bio njegov vjerni saveznik. On je Pribinu dao neke zemlje u Panoniji, a 846. godine Ludvig je zarobio i izbacio sa vlasti velikomoravskog kneza Mojmira I. Iza novog kneza je postavio njegovog nećaka Rastislava kao svog vazala. No, izbor Ludviga prvog se uskoro pokazao kobnim, jer se Rastislav pokazao još drskim vladarom koji je želio potpunu samostalnost. Tako se Rastislav proglasio kraljem 860. godine, raskinuo sve moguće vazalske veze sa Franačkom i vladao kao nezavisan vladar 4 godine. On je svoju vlast proširio i na okolne Čehe, Srbe i dio polapskih Slavena, a na granici sa Franačkom podigao je više utvrđenja kako bi se zaštitio od eventualnog napada Franaka. Međutim, Francima to nije odgovaralo, oni su tražili gledaju ko će biti vladar Moravske u njihovu korist. Pa su oni normalno, kao i danas što rade ovi stranci kod nas, znači traže nekoga ko će raditi za njih. Oni su nahuškali njegovog nećaka Svatopluka da on zbaci Rastislava sa vlasti i da mu oni kao daju da on vodi Veliku Moravsku. Tako je Svatopluk i došao na vlast. Počeo da vodi tu Moravsku, čak je malo i proširio granice na Češku i na malu Poljsku. Međutim, borba njegovih sinova između njih, ko će sada vlada posle oca, ta kneževina je i propala. A onda su tu Velikomoravsku kneževinu s početka 10. vijeka uništili Mađari. Na tom prostoru je kasnije nastala Češka. Sad, kao što vidimo, Rastislav je bukvalno samostalno i nezavisno vodio zapadnoslavensku zemlju, Veliku Moravsku, samo 4 godine. Prije toga i poslije toga ona je bila samo vazalska tvorevina, a imate državu, a pritom biti strani vazal, ja mislim da to nema veze sa državnošću. Ajmo dalje. Treća slavenska nezavisna i samostalna država bila je Dušanovo carstvo. To carstvo je trajalo od 1346. do 1371. godine. To je bila kratkotrajna slavenska, ali i više nacionalna država na Balkanu.
Ona je proglašena 1346. godine, ali država počne da se raspada već nakon njegove smrti, 1355. Definitivno se raspala nakon smrti njegovog sina Uroša, 1371. godine. Ovu carevinu su činile 3 nacije. Sloveni, današnji mi, Srbi, Hrvati, Crnogorci, Sjeverni Makedonci, Bošnjaci i Bugari, onda Albanci i Grci. Sad, zato jest pogrešno govoriti recimo da je to bilo samo srpsko carstvo ili srpsko-bugarsko carstvo ili srpsko-grčko ili srpsko-albansko. To ne pije vodu. Vjerojatno to dolazi od onih ljudi koji misle da ajde tu su većinski bili Srbi pa je zato srpsko carstvo ili zato što je sam car Dušan bio iz redova srpskog plemena. Međutim, definitivno je to bilo samo Dušanovo carstvo. Što se mene tiče, svako može da krsti tu državu kako hoće. Meni je u tome svemu najbitnije da je car Dušan Silni uspio u 3. put u istoriji da ujedini što više južnih Slovena u jednu državu. I tako je faktički proširio svoje granice na Albaniju i na Grčku. Sad, rimski papa i car, oni ga nisu priznavali tu njegovu titulu cara, nego oni su ga smatrali kraljevinom. Što je u neku ruku i dobro, odnosno potvrđuje ovu tezu da je car Dušan potpuno samostalno i nezavisno vodio svoju državu. Jer čim vas ovi veliki i moćni ne priznaju, znači da niste pod njihovim patronatom i da vi ste potpuno samostalan vladar na svojoj teritoriji. To je u stvari najbitnije. Ali poslije raspada Dušanovog carstva, naša južnoslovenska plemena ponovo postaju razdvojena i padaju pod utjecaj i dominaciju drugih većih država i imperija. Dodatnu podjelu normalno tome svemu doprinosi i različite religije. Tako da sve do 1918. godine nijedno južnoslovensko pleme na ovim prostorima nema svoju slobodnu, nezavisnu i samostalnu državu. Nema. Možemo slobodno reći od 1371. pa do 1918. nastaju plemenske države. I Hrvatske, i Slavonije, i Dalmacije, i Bosne, Crne Gore, i Srbije. Dođu, nestanu, pa postanu i tako dalje. Ali to su sve vazalske tvorevine, tu nema nezavisne, samostalne države koja može reći da je svoj na svome i da sama upravlja sama sobom. To ne možemo reći. Sad će mi neko reći, pa mi smo imali kneževine, kraljevine, kraljevina Srbija, kraljevina Crna Gora, kneževina Srbija i tako. Jeste, imali smo sve to sve stoji. Ali te kneževine i kraljevine nikad nisu bile samostalne, nezavisne. Uvijek su bile pod patronatom velikih sila. Takozvani vladari tih kneževi i kraljevi, tih plemenskih državica recimo, oni su uglavnom iz redova tog plemena. Ali pošto su te države male, ekonomski i vojno slabe, oni su automatski strani vazali. Zato ne možemo govoriti o ozbiljnosti tih država. To su bile države samo na papiru, kao ove danas, poslije raspada SFRJ. Jer biti priznat od nekih drugih stranih država ne znači biti i samostalan i nezavistan, a pogotovo nepoštovan. To je istina. Evo 2 primjera o vazalima i vazalskim državama. Stefan Nemanja. On je živio od 1109. do 1199. godine. Bio je srednjovekovni srpski velmoža, najmlađi sin vlastelina Zavide, veliki župan Raške i začetnik vladarske dinastije Nemanjića. Nemanja je prevratom preuzeo presto velikih župana Raške. Prvo su Nemanja i braća uz pomoć vizantijskog cara Manojla zbacili dinastiju Vukanovića. Znači, uz pomoć strane sile. Ajmo dalje. Potom je Nemanja preuzeo svu vlast između 1166. i 1168. Zbacivši starijeg brata Tihomira i proteravši ga iz zemlje, zajedno sa ostalom braćom Straćimirom i Miroslavom. 1172. godine diže pobunu protiv Vizantije, koja se završava porazom. Pokušao čovjek da vlada sam, ali ne ide. Car Manojlo I Komnen ga odvodi u zatočeništvo u Carigrad i nakon prihvatanja vazalske obaveze, on ga vraća u Rašku na presto. Nakon povratka u zemlju, Nemanja se obračunava sa članovima plemstva i vlastele
koji se opiru jačanju centralne vlasti. Tih godina kod Petrove crkve u Rasu saziva veliki crkveni državni sabor, kojim započinju surovi vjerski progoni koji su uključivali fizičke kazne, spaljivanja na lomači, žigosanje po licu, izgnanstva iz zemlje, oduzimanje imanja i druge drakonske mjere. Bogumili su bili trn u oku vizantijskom caru, pa je on od Nemanje tražio da mu taj problem riješi. Normalno, ovaj kao svaki poslušni vazal to uradi bez pogovora. Kao što i danas naše plemenske vođe rade kad im dođe naređenje iz drugih moćnih zemalja. Zbog svoje poslušnosti isposlovao je priznanje vazalske države Raške i pred kraj života podijelio je sinovima svoju ostavštinu. Normalno. Sad, Rašku je dao srednjem sinu Stefanu, a Zetu svom najstarijem sinu Vukanu. A on otišao kod svog trećeg sina Rastka, poznatije kao Sveti Sava, na Svetu Goru. Tamo je zajedno sa njim oživio zapušteni manastir Hilandar 1198. godine. Zamonašio se i uzeo ime Simeon. Tokom života podigao je i obnovio veći broj crkvi i manastira koji se smatraju njegovim zadužbinama. Darivao je zemlju i novac ne samo pravoslavnoj, već i katoličkoj crkvi u Baru i Dubrovniku. Pa zato je potpuno normalno iz ugla crkve da se on i njegov sin Sava smatraju utemeljivačima Srpske pravoslavne crkve. Zato Srpska pravoslavna crkva i slavi Nemanju kao svetog Simeona Mirotočivog. Sad dolazimo do apsurda. Znači, čovjek koji je bio jedan od najvećih vazala Vizantije, koji je svjesno osiromašivao svoj narod, a darivao bogatim crkvenjacima novac i posjede, koji je ostavio svojim sinovima zemlje da dalje vladaju, danas se u Srbiji smatra jednim od najznačajnijih srpskih vladara. I još mu ovi što danas isto služe stranim interesima, podignu veliki spomenik u sred Beograda. Pa kad malo bolje promislim, on i jeste njihov idol, jer je vladao Srbima, ali u korist Vizantije. Kao što i ovi danas vladaju Srbima u svoju ličnu korist i u korist stranih interesa. Evo drugi primjer. Recimo, knez Miloš Obrenović. On je živio od 1780. do 1860. Vladao je Srbijom od 1815. do 1839. i od 1858. do 1860. Miloševo prezime bilo Teodorović. Prezime Obrenović preuzeo je 1810. poslije smrti svog brata po majci Milana. Pretpostavlja se da je to uradio jer je Milan kao istaknuti vojvoda imao veliki ugled u narodu. Znači, Miloš je već tad pokazivao velike ambicije da bude pri vladajućoj vlasteli, bez obzira koju cijenu treba da plati. I nije mu bilo teško da promijeni prezime samo da bi došao lakše do svog cilja. Miloš je prošao kroz gotovo sve veće bitke u prvom srpskom ustanku. Zbog pokazane hrabrosti, Karađorđe mu je poverio Užičku nahiju na upravu i na odbranu. Posle propasti ustanka, Miloš je bio jedini od istaknutijih vojvoda koji je ostao u Srbiji. Pošto je priznao tursku vlast, dobio je amnestiju od Turaka i postao obor-knez Rudničke, Požeške i Kragujevačke nahije i najbogatiji čovjek tih regiona, pa čak bogatiji od mnogih viđenih Turaka u Osmanskom carstvu. Godine 1815. 23. aprila Miloš je stao na čelo drugog srpskog ustanka. Učestvovao je u najvažnijim bitkama i lično vodio pregovore sa Turcima. Tako je 25. oktobra 1815. sklopio usmeni dogovor sa Ali Pašom o mješovitoj srpskoj-turskoj upravi u Beogradskom pašaluku. Dogovor je regulisan posebnim fermanom kojim je Srbija izvanično dobila nekoliko značajnih povlastica, ali i dalje kao vazalska tvorevina. Miloš nije birao način da učesti svoj položaj i da izbori što veću autonomiju za Srbiju, a tako i automatski da sačuva svoje materijalno bogatstvo. Turke je potkupljivao, a potencijalne konkurente za vlast je uklanjao. Kada je u julu 1817. u Srbiju tajno došao Karađorđe radi dogovora o organizovanju zajedničkog ustanka Grka, Srba i Bugara, Miloš mu je okrenuo leđa i dogovorio se sa turskom vlasti da ako donese Karađorđevu glavu pred turske noge,
zadržat će svoje bogatstvo i titulu. Tako je naredio da se njegovom kumu Karađorđu odrubi glava i odnese Turcima pred noge. Slava tebi, junače. Poklonite se i vi. Niste je u kokošaru našli. Da su te moji posekli, sledovalo bi ti više počasti. Zar nisi znao da fukara ostaje fukara, nego si za nju glavu založio? Neka se objavi da Raja zna ko je Crnoga Đorđe ubio, a glava da se pod stražom izloži pred Stambol kapijom. Neka se pokaže Raji da i njezina vlast nije bolja od naše. Da zna Raja da je vlast i kad je njezina. Da Raja zna da više nema Crnog Đorđa i da su je glavešine ovi što su sa nama. To se danas tumači kao odličan državnički čin za spas Srbije i srpskog naroda, jer danas upravo takvi vladaju današnjom Srbijom. Nešto me sad to podsjeti na Đinđićevo izručenje Miloševića na Vidovdan Haškom tribunalu. Eto, istorija se nažalost ponovi kad se najmanje nadamo. Upornom diplomatijom i uz mnogo političkog takta, Miloš je 1830. zadobio poseban sultanov akt o delimičnoj unutrašnjoj samoupravi i slobodnoj školi, takozvani hatišerif. Posebnim beratom Milošu je bilo priznato nasledno kneževsko dostojanstvo. Ne zato što je on bio dobar Srbin i dobar vladar svog naroda, već vjerovatno zato što je bio dobar turski vazal. Njegovi politički protivnici uspjeli su da 1835. godine nametnu prvi ustav srpske moderne države, poznati kao onaj Sretenjski ustav. Sad, iako je taj ustav donešen od Velike narodne skupštine i pod zakletvom potpisan od samog Miloša, ustav je suspendovan u roku od 55 dana jer nije odgovarao velikim silama Rusiji, Austriji i Turskoj. Namjesto njega godine 1838. donet je jedan hatišerif nazvan Turski ustav. Ovim ustavom kneževa vlast je ograničena Sovjetom, sastavljen od izvjesnog broja savjetnika koje knez nije mogao da otpusti. To je sad nešto poput današnjeg ustrojstva Bosne i Hercegovine. Ne mireći se sa takvom podjelom vlasti, jer više nije mogao da sam kontroliše sve u svojoj kneževini, Miloš je 1. juna 1839. godine bio prinuđen da abdicira i napusti zemlju. Nasledio ga je teško oboljeli stariji sin Milan, koji je umro posle mjesec dana. Pa je presto pripao Miloševom mlađem sinu Mihajlu. Mihajlo je nastavio da vlada po uzoru na svog oca, pa je i on ubrzo prognan iz zemlje. Ustavobranitelji su 1842. doveli Karađorđevog sina Aleksandra, koji je vladao do 1858. Nakon 19 godina izgnanstva, Miloš se vratio u Srbiju i započeo svoju drugu kratkotrajnu vladavinu, koja je trajala do 1860. znači svega 2 godine. Ali i dalje kao turski vazal. I sad dolazimo opet do apsurda. Čovjek koji je bio jedan od najvećih vazala Turske imperije, koji je svom kumu odsjekao glavu da bi opstao na vlasti, koji je bio najbogatiji Srbin u takvoj vazalskoj Srbiji, danas se u Srbiji smatra da je bio veliki državnik i mudar diplomata.
Pa da, moguće. Jedan je, kako kažu ovi danas vlastodržci, od najzaslužnijih za dobar politički status Srbije u Evropi. I u njegovu čast jedan od novih autoputeva u Srbiji nosi njegovo ime. Miloš Veliki. Pa kad malo bolje promislim, on i jeste bio veliki, ali za Tursku. Jer je Srbe držao u pokornosti i na uzdama. Da ne prave stranja Turcima. I normalno je da je on idol ovima što danas isto služe stranim interesima. Sad kad smo već spomenuli kneza Miloša, ajde da bacimo samo malo oko na njegovu imovinsku kartu. Čisto da imamo parametar. Koliko se to čovjek stvarno žrtvovao, odnosno koliki je moralni i financijski teret podnio da bi sačuvao srpsku državu i svoj srpski rod unutar Osmanskog carstva. Obrenovići su početkom 19. vijeka živjeli u najvećem siromaštvu. Knez Miloš je stekao ogromno bogatstvo za vrijeme svoje prve vladavine. Do njega je došao sa kupljenjem poreza, zakupom skela i trgovinom. Kad je napuštao Srbiju 1839. godine, u njegovoj blagajni bilo je 355 dukata carskih više nego u državnoj kasi. Knez Miloš je od pukog siromaha postao toliko bogat da je bio spreman da daje pozajmice i samom turskom sultanu. Njegova nepokretna imovina bila je skoncentrisana na 5 područja: Crnuća, Kragujevac, Požarevac, Beograd i Topčider. U svim ovim mjestima podigao je više konaka koji su mu služili kao dvorovi i crkve. Osim u Crnući. Njive, livade, vodenice, valjavice i šume Obrenovići su posjedovali još u nekoliko mjesta u Srbiji. Nepokretna dobra Obrenovića u inostranstvu bila su nešto veća. Godine 1868. kad se dijelila imovina blaženopočivšeg kneza Mihajla, pronađene su u njegovoj kasi obligacije sa 22 mošije, to je tad bilo feudalno dobro, u Rumuniji. Najveći posjedi i najviše prihoda donosile su im mošije Pojana, Herešti i Mavrodin, u kojima su Obrenovići imali lijepe dvorove i pridvorne crkve. Mošija Jevrema Obrenovića bila je Manasija, a kralja Milana Naraštešte. Osim u Bukureštu, Obrenovići su imali više zgrada u Beču, u kojim je knez Mihajlo imao fabriku cigli. Ne zna se tačno kolika su dobra imali u Donjoj Austriji, ali se zna da su u Ugarskoj posjedovali veliko dobro Ivanku od 1856. godine. Izgleda da ovo nije bilo dosta. I bez obzira na veliko bogatstvo koje je Miloš stekao vladajući vazalskom Srbijom, od 1835. godine vladari ove kuće dobijali su izdržavanje od države u vidu civil liste. Knez Miloševa civil lista iznosila je 1.200.000 groša, odnosno 9,8% državnog budžeta. Iznos civil liste mijenjao se naročito proglasom kraljevine. To je to. E sad, da li je Miloš bio dobar ili loš za sebe, za državu ili za narod koji je vodio unutar Osmanskog carstva, to je sad na vama da prosudite. Međutim, ako bi mi sad bacili oko na imovinske karte svih ovih takozvanih državnika, takozvanih državica na Balkanu od 1991. do pa sve na ovamo, mislim da bi se od tih cifara i samom Milošu zavrtlo u glavi. Četvrta slavenska država, ili moderno kako je zovu prva Jugoslavija, ona je nastala 1918. i trajala je sve do 1941. godine. Njeno prvo ime je bilo Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a posle promijenila ime u Kraljevina Jugoslavija. No prije nego što bilo šta kažem o njoj, volio bih da napomenem jedan detalj iz perioda prije stvaranja kraljevine. Naime, mlad dečko Gavrilo Princip je izvršio atentat na austro-ugarskog nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28.6.1914. godine u Sarajevu. To je kao bio i glavni povod Austro-Ugarske da napadne tadašnju kraljevinu Srbiju. Ne ulazim u to,
Međutim, želim da napomenem isto da je Gavrilo Princip bio član jedne od omladinskih organizacija koja je bila u sastavu pokreta Mlada Bosna, čiji je cilj bio okončanje vladavine Austro-Ugarske nad Bosnom i Hercegovinom i ujedinjenje svih južnih Slovena u zajedničku državu. On je nakon atentata uhvaćen i osuđen na 20 godina robije. Njegove od posljednjih riječi su bile, citiram: "Nema potrebe da me prebacite u drugi zatvor. Moj život već opada. Predlažem da me zakucate za krst i živog spalite. Moje tijelo koje gori će biti baklja koja će da osvijetli put mojim ljudima do slobode." Umro je 1918. godine u svojoj 24. godini, malo pred završetka Prvog svjetskog rata od tuberkuloze. Eto, nije uspio dočekati stvaranje prve Jugoslavije, države svih jugoslovenskih plemena, za koju je sa 19 godina bio spreman i život dati. No, idemo dalje. Kao što znamo, Kraljevina Srbija i Crna Gora nisu imale nikakve šanse da opstanu kad su se dešavale tektonske teritorijalne podjele na Balkanu između mnogo većih sila. Što znači da su one bile samo papirne države, pod patronatom svojih većih mentora, baš kao i danas. Ova konstatacija se pokazala tačna i kad je Austro-Ugarska 1914. godine napala Srbiju i cijelo njeno rukovodstvo, vojno i političko, protjerala preko Albanije na grčko ostrvo Krf. Sad neko će reći, pa Srbija nije imala vojnu snagu da se odupre tako velikoj snazi i tako velikoj vojnoj sili. Pa jeste, to je tačno i to stoji. Ali onda se postavlja i logičko pitanje. Šta će ti bre država i šta se igraš države kad nisi u stanju da je sam vodiš i da je braniš? Šta će ti? Takozvani ovi saveznici, Englezi, Francuzi, Amerikanci, Rusi, Italijani, oni su tad zatajili i nisu poslali pomoć Srbiji. Pa zašto? Zato što su gledali svoj interes. Čak šta više, 1915. godine su se tajno dogovorili bez znanja Srbije, takozvanim londonskim ugovorom, gdje su sami između sebe podijelili ko će šta da dobije na Balkanu poslije kada Austro-Ugarska bude razbijena. Toliko o saveznicima. Pa jel to nije čudno da niko o tome nije obavijestio ni Srbiju ni Crnu Goru, a one su kao bile nezavisne kraljevine. I još uz to njihovi saveznici. Toliko o poštenju i toliko o nezavisnosti. Po tom sporazumu Italiji bi trebalo da pripadne pola Dalmacije, Boka, pola Slovenije sve sa Ljubljanom i sva glavna ostrva na Jadranu. Bugarskoj, njoj bi pripala istočni dio sadašnje Sjeverne Makedonije, a Rumuniji ceo Banat sve sa Pančevom. U tom slučaju i Slovenci i Hrvati ponovo padaju pod stranu čizmu, a Srbiji je ponuđeno da ona uzme recimo pola Vojvodine, pola Slavonije, cijelu Bosnu i Hercegovinu, zapadni dio Makedonije i južnu Dalmaciju koju bi dijela sa Crnom Gorom. S tim da bi u takvom obliku i Srbija i Crna Gora, one bi i dalje bile pod patronatom velikih sila koje su im takvu teritoriju, zamislite, i darivale. Oni nama darivaju nešto što je vijekovima naše slavensko. Pa da nije bezobrazno i licemjerno, bilo bi smiješno. Kralj Aleksandar Karađorđević, tadašnji regent, nije mogao da pristane na takvu podjelu južnih Slovena i njihovih teritorija, jer bi nas to dovelo ponovo opet u stalni podređen položaj velikih sila. Ponovo bi južni Sloveni bili strani poslušnici i robovi. I kao što znamo, iskoristio je istorijski moment i mimo odobravanja velikih sila uspio da ujedini sve južne Slovene po prvi puta na cijelom Balkanu u zajedničku državu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 1.12.1918. godine, da bi joj 3.10.1929. promijenio ime u Kraljevinu Jugoslaviju. Kraljevinu SHS činile su pokrajine Slovenija i Dalmacija, kao bivše teritorije Austrije, Hrvatska i Slavonija, bivše autonomne pokrajine Ugarske, Vojvodina, bivši sastavni dio Ugarske, Bosna i Hercegovina, koja je bila pod upravom Austro-Ugarske, Srbija sa današnjom Sjevernom Makedonijom, koja se tad zvala Južnom Srbijom, i Crna Gora.
Dalje ne želim dublje da ulazim u problematiku takve zajednice i same odnose plemena unutar te države, jer bi se onda upustio u prepričavanje već poznatih činjenica. Ali jedno je sigurno, da se od 1918. pa sve do 1941. godine nigdje ne spominje da su Srbi, Hrvati i Slovenci posebne nacije, već da su to samo plemena iste nacije. Kao što je to kralj Aleksandar znao da kaže, naš jugoslovenski narod je djetelina sa 3 lista, ili jedan narod sa 3 imena. Što se tiče današnjih Crnogoraca, oni su se u to vrijeme izjašnjavali kao Srbi iz Crne Gore. Sjeverni Makedonci današnji, oni su smatrani južnim Srbima. A Bošnjaci su smatrani Jugoslovenima muslimanske vjeroispovijesti i bili su priznati kao posebna vjerska skupina. Kralj Aleksandar ujedinitelj je zbog buđenja slavenske nacionalne svijesti na ovom našem Balkanu i stvaranjem samostalne nezavisne jugoslovenske države zabio prst u oko mnogim velikim državama, a pogotovo Germanima, Italijanima, Mađarima i Turcima, jer više nisu mogli da gospodare Balkanom i da koriste podijeljena slavenska plemena kao jeftino roblje. Domaći plemenski nacionalisti koji su ostali u manjini, oni se više nisu mogli abnormalno bogatiti na tim međuplemenskim svađama i podjelama i onda su počeli da organiziraju terorističke grupe. Iz partija VMRO iz Makedonije i Ustaša iz Hrvatske, odnosno ogranka koji se obučavao u Italiji. Tako su zajedničkim snagama organizirale ubistvo našeg kralja Aleksandra u Marseju 1934. godine. Na njega su pokušali atentati komunisti 1921. godine u Beograd, ali više iz ideoloških razloga jer u to vrijeme Sovjetski savez nije gotivio jugoslovensku monarhiju. Mada prvi atentat na kralja je pokušan još u Solunu, kad su ga pokušali ubiti pripadnici Crne ruke, zbog čega je pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis osuđen i pogubljen. Do 1941. godine kraljevina je odoljevala unutrašnjim nemirima i pobunama, ali je u aprilu 1941. godine kapitulirala pred silama osovine uz normalno pomoć domaćih izdajnika, odnosno plemenskih nacionalista. I tako su ponovo južni Sloveni postali roblje stranih okupacijnih sila, međusobno podijeljeni i posvađani. Standardno ono što kaže zavadi povladaj. Sad, u ovome što sam naveo, možete detaljnije da saznate iz više istorijskih izvora, ali ja preporučujem da recimo pogledate jako dobru seriju Aleksandar od Jugoslavije ili da pročitate istoimeni roman od Vuka Draškovića, jer je tu dosta činjenica zastupljeno, svjedočanstava, po zapisima tadašnjeg novinara Luke Mesečine, koji je bio dobar prijatelj, može se reći i stalni pratilac našeg kralja. I na kraju peta slavenska država, koja se još moderno zove Druga Jugoslavija. Nastala je 1945. i trajala sve do 1991. godine. Prvo joj je ime bilo Demokratska federativna Jugoslavija i to je najkraće imala od 10.8. do 29.11.45. godine, a onda je promijenila ime u Federativna narodna republika Jugoslavija i to je nosila od 1945. pa sve do 1963. godine. Da bi na kraju 1963. ime promijenjeno u Socijalistička federativna republika Jugoslavija i sve je to nosila sve do 1991. godine. Što se tiče zadnje slavenske države na Balkanu, SFRJ, o njoj se uglavnom dosta zna, ali nije na odmet da ponovimo neke činjenice. Nastala je u Drugom svjetskom ratu i u etapama je mijenjala 3 puta svoje ime, kao što sam naveo. Komunistička partija Jugoslavije, KPJ, je od 1945. godine preuzela brigu o formiranju i vođenju nove državne zajednice Južnih Slovena. Na čelo te države stao je maršal Josip Broz Tito, koji je bio i njen doživotni predsjednik i umro je 4.5.1980. godine. Ovo je bila najdugovječnija, potpuno samostalna i nezavisna država Južnih Slovena. Izuzev 3 godine od 1945. do 1948. kad je bila pod ideološkim i političkim utjecajem Sovjetskog saveza. Tito je na vješt način uspio da se otrgne iz Staljinovih ruku i od 1948. godine potpuno samostalno predstavlja i vodi politiku svoje zemlje. Tito je uspio da Jugoslaviju 1961. godine uz Egipat, Indiju i Indoneziju postavi za jednu od vodećih zemalja pokreta nesvrstanih.
Jugoslavija je administrativno, geografski podijeljena na 6 republika: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija, i na 2 autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohija. Evo nekoliko značajnih karakteristika te Jugoslavije. Jugoslavija je imala oko 22,5 miliona stanovnika. Imala je armiju koja je mogla da za 24 sata mobiliše 8,5 miliona vojnika. Bila je jedan od lidera nesvrstanih zemalja. Imala je socijalističko samoupravno uređenje, radnici i seljaci su bili vlasnici fabrika i zemlje. U medijima se koristilo 16 jezika. U školama se nastava održavala na 14 jezika. Na fakultetima se predavanje održavalo na 9 jezika. Ćirilica i latinica su bila 2 ravnopravna pisma. Bila je jedina zemlja na svijetu gdje su se štampali udžbenici na romskom jeziku. Imala je organizovano besplatno školstvo i zdravstvo za sve svoje stanovnike. Imala je razvijenu sopstvenu poljoprivredu, stočarsku, metalnu, tekstilnu, građevinsku, pomorsku i vojnu industriju. Potpuno je vodila samostalnu unutrašnju i vanjsku politiku. I ova slavenska država je nastala na krvi i znoju svih Jugoslovena. Težnja većine stanovništva, bez obzira da li su bili komunisti ili ne, bila je da se oslobode stranog okupatora i da stvore svoju slobodnu državu u kojoj će sami odlučivati o svojoj sudbini i ustrojstvu buduće zajednice. Znači, okupacija od 1941. do 1945. je živi dokaz da ni jedno južnoslovensko pleme ne može samo da stvori svoju samostalnu, nezavisnu i slobodnu državu. Ne može, ni će ikad moći. I nemojte se zanositi. Od 1991. godine, bez obzira što su bivše republike priznate kao države u Ujedinjenim nacijama, to ne znači da su politički, ekonomski, vojno i monetarno nezavisne, samostalne i slobodne države. To ne znači. Pa svako ko je imalo pismeni i bar malo prati politička dešavanja, to može lako da uoči. Ali da se mi vratimo se na SFRJ. U SFRJ uz Srbe, Slovence i Hrvate nastaju još 3 etnički zasebna južnoslavenska plemena: Crnogorci i Makedonci, a južni Sloveni muslimanske vjeroispovijesti dobijaju pravo da se vjerski, nacionalno i etnički izjašnjavaju kao muslimani, kako se tad to govorilo sa velikim M. Nakon izbijanja građanskog rata 1992. godine na prostoru Bosne i Hercegovine muslimani sebi određuju etničko, a poslije i nacionalno ime Bošnjaci, koje je i danas u službenoj upotrebi. Sva slavenska plemena unutar SFRJ dobijaju status naroda, a manjine, Mađari, Albanci, Italijani i tako dalje, status narodnosti. Sad, da li su ove geografske i etničke podjele bile ispravne ili ne, na čiju štetu ili na čiju dobit, to je sad već neka druga tema. U to neću da ulazim. SFRJ je zamišljena da funkcioniše na principu bratstva i jedinstva svih naših naroda i narodnosti, što je, moramo priznati, velika i plemenita zamisao. A da li ona mogla da opstane i zašto se raspala 1991. godine, to je već neka druga tema i ne želim u to da ulazim. Meni je za ovo izlaganje najbitnija činjenica da se tek u SFRJ, a i dan danas ne znam iz kog razloga, prvi put plemena Slovenci, Hrvati, muslimani, Srbi, Makedonci, Crnogorci pretvaraju kroz zakon u vještačke nacije, a jugoslovenska nacija se izjednačava sa plemenskom pripadnošću. Pa vi sad na popisu stanovništva izjašnjavate se kao po nacionalnoj pripadnosti kao Srbin, Hrvat, Slovenac, Makedonac i Jugosloven. To je vam pameti. Nažalost, ta budalaština i takav nakaradan i lažan način izjašnjavanja je ostao i do dana današnjeg. Ako se ovako nastavi, ispašće u budućnosti da su južni Sloveni nastali od Srba, Hrvata, Slovenaca, Bošnjaka, a ne obrnuto. Sve je moguće. Balkan je ovo. A onima koji danas govore da je Jugoslavija bila tamnica naroda, diktatura jednoumlja, umjetna tvorevina, veliko zlo za studenta, intelektualca, radnika i seljaka i da Jugoslavija više ne postoji, poručujem.
Svi vi koji ste dobili društvene stanove za vrijeme postojanja te države, da iste odmah vratite, pošto Jugoslavija više ne postoji. Svi vi koji ste dobili zemlju i imanja od te države u procesu kolonizacije, da ih odmah vratite, jer Jugoslavija više ne postoji. Svi vi koji ste se besplatno liječili u sistemu te države, da platite sve po današnjim cijenama, jer Jugoslavija više ne postoji. Svi vi koji ste se besplatno školovali u sistemu te države, da odmah poništite sve srednjoškolske i fakultetske diplome, jer Jugoslavija više ne postoji. Svi vi koji ste besplatno ljetovali i zimovali o trošku svojih radnih organizacija u toj državi, da odmah platite sve troškove po sadašnjim cijenama, jer Jugoslavija više ne postoji. Svi vi koji ste polagali vozački ispit za simboličnu cijenu u toj državi, vi koji ste vozačku dobili po službenoj dužnosti i vi koji ste dobili sve kategorije za vozača u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, da iste poništite i da se prijavite za ponovno polaganje po sadašnjim cijenama, jer Jugoslavija više ne postoji. Jer ako je sve u Jugoslaviji bilo laž i farsa, onda je red da onaj ko to tvrdi bude dosljedan u svojim tvrdnjama i odrekne se svega što je stekao u toj državi. A ako se pak niko ne odrekne ovoga što sam naveo, a i dalje tvrdi da Jugoslavija nije valjala, onda je jasno ko je manipulator i ko laže. Ajde da se osvrnemo na himnu i zastavu nas Jugoslovena. Od kraja 18. do 19. vijeka većina zemalja Srednje Europe bila je pod kontrolom Osmanskog i Austro-Ugarskog carstva. U to vrijeme počinje se razvijeti ideologija panslavizma. To je ujedinjenje slovenskih naroda kulturno i politički. Taj prefiks pan iz starogrčkog jezika tumači se kao jedinstvo, cjelina. A sama ideja je podrazumijevala stvaranje određene zajednice. Tako nastaju razne grupe koje oživljavaju i postiču interesovanje za nacionalni folklor, etnografiju i zajedničku slavensku istoriju. Čak je nastao i pokušaj stvaranja jedinstvenog jezika. 1848. godine u Pragu se održava prvi slavenski kongres, gdje se okupljaju svi istomišljenici po pitanju ujedinjenih bratskih naroda. Sad, učesnici su mogli da izraze svoje stavove i viziju, kao i da donesu nekoliko zajedničkih odluka. Jedna od odluka je bila izbor zajedničke himne pod nazivom Hej Sloveni. Ovdje su usvojene i panslavističke boje zastave, plava, bijela i crvena, koje su kasnije poslužile u raznim kombinacijama kao osnova za nacionalne simbole mnogih zemalja učesnica kongresa. Zato nije slučajno da je novonastala država Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije Kraljevina Jugoslavija, 1918. godine također izabrala ove boje za zastavu. A i njena nasljednica SFRJ koristila iste boje, iako su se ideološki i društveno-politički razlikovale. A to nas samo dovodi do zaključka da mi južni Sloveni imamo zastavu koja je prvi zajednički simbol svih Slovena na planeti. Himna. Pjesmu je napisao sveštenik, pjesnik i istoričar Samo Tomašik, dok je bio u posjeti Pragu 1834. godine. Bio je revoltiran zbog toga što se njemački jezik češće čuo na ulicama Praga od češkog. Tomašik je zapisao u svoj dnevnik, citiram: "U matici Pragu, biseru zapadno-slovenskog svijeta, koji će biti izgubljen u Njemačkom moru, šta čeka moja draga domovina Slovačka, koja gleda u Prag kao duhovnog vaspitača. Uznemiren tom mišlju, sjetio sam se stare poljske pjesme, koja se zove Poljska nije nestala dok god mi živimo, i ta poznata melodija je izazvala da moje srce izbaci: hej Slovaci, naš slovački jezik još živi." Otočao sam u svoju sobu, zapalio svijeću i napisao 3 verzije u moj dnevnik. Pjesma je završena u trenutku. To sam citirao iz dnevnika Sama Tomašika, nedjelja 2. novembar 1834. godine.
Tomašik je uskoro izmenio stihove da bi uključio sve Slovene i Hej Sloveni je postala vrlo poznata pjesma koja je isticala panslovensku naciju i panslovenska osjećanja, posebno u slavenskim zemljama kojima je vladala Austrija. Muzika je komponovana na Sveslavenski kongres u Pragu 1848. godine. Pjesma je štampana u brojnim magazinima i kalendarima i pjevala se na političkim skupovima, postajući nezvanična himna panslavenskog pokreta. Njena popularnost se nastavila uvećavati kada je usvojena kao zvanična himna Sokolskog društva, koji je zasnovan na panslovenskom idealima i bio je aktivan širom Austro-Ugarske. Podizanje spomenika slovenačkom pjesniku France Prešernu u Ljubljani 1905. godine velika masa ljudi slavila je pjevanjem Hej Sloveni. Okupirana Slovačka od 1939. do 1945. godine ovu je himnu koristila kao službenu. Kod mnogih današnjih Slovaka ona je i dalje njihova druga himna. Ovu melodiju za svoju himnu Mazurka Dombrovskog proglasila je i Poljska 1927. godine. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemodzieła, szanować bierzemy. Kraljevina Jugoslavija imala himnu koja se bila sastojala iz himni Srba, Bože pravde, Hrvata, Lijepa naša domovino i Slovenaca napred zastavoslave. Tek nakon oslobođenja 1945. godine himna Hej Sloveni ponovo postaje nacionalna himna, samo ovaj put južnih Slovena, ali dugo nije bila zvanično usvojena. Bilo je više pokušaja da se promovišu nove, više jugoslovenske pjesme kao nacionalna himna, poput svečane pjesme Mire Alečković i Nikole Hercigonje ili himne Federativne Narodne Republike Jugoslavije Čedomira Miderovića. Ali nijedna nije dobila veću podršku u javnosti i Hej Sloveni se nastavila nezvanično koristiti. Interesantan je podatak da je Dragutin Rakovac, hrvatski književnik, prevodilac, publicist i javni službenik koji je živio od 1813. do 1854. da je on zaintrigiran slovačkom verzijom Hej Sloveni 1845. godine sročio svoju verziju te pjesme i nazvao je Duh Slavjanski, iz koje su 4 strofe poslije postale i himnom SFRJ. Zakonom o upotrebi grba, zastave i himne SFRJ od 22. aprila 1977. godine formalno je uređen status himne Hej Sloveni, kada je ozvaničena njena privremena upotreba dok Skupština SFRJ ne utvrdi novu himnu. Tek 1988. godine posebnim amandmanom na Savezni ustav Hej Sloveni postaje zvanična himna SFRJ Jugoslavije. Kao što vidimo, sem boja na zastavi, i himna je drugi važan istorijski simbol koji dokazuje da su u ovom slučaju Poljaci, Česi, Slovaci,
Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Crnogorci i Sjeverni Makedonci definitivno plemena iste nacije. Moramo ovom prilikom još da se osvrnem i na ove lažne novonastale nacionalne manjine. Ako je pametnima jasno da Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, Srbi i Sjeverni Makedonci nisu nikakve nacije, već plemena iste nacije, kako je onda moguće nakon raspada zajedničke države Jugoslavije da recimo Srbin u Hrvatskoj ili Hrvat u Srbiji ili Slovenac u Makedoniji ili Bošnjak u Crnoj Gori i tako dalje budu jedni drugima nacionalne manjine? Pa to je apsolutno nemoguće. To se kosi sa zdravom logikom i pameti. Šta jedni drugima mogu da budu? Pa mogu da budu jedni drugima samo plemenska manjina i ništa više od toga. Meni je jasno i to je prirodno da recimo Mađar, Albanac, Rumun u Jugoslaviji može da bude nacionalna manjina. Može da bude nacionalna manjina u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, ako je to zasebna država. Okay. I da Makedonac, Srbin, Hrvat i Jugosloven bude nacionalna manjina u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji. To ima logike. Ali kako Sloven Slovenu ili Slaven Slavenu da bude nacionalna manjina na istom teritoriju? To se odnosi na Čehe, Slovake, Rusine i tako dalje. Sve ove koji imaju doticaja sa slavenskim nacionalnim korpusom, koji žive s nama na Balkanu. Mi ne možemo jedni drugima biti nacionalna manjina da je hoćemo. Što se tiče nas, Jugoslovena, koji se tako deklarišemo, osjećamo, odnosno koji smo svjesni svoje nacionalne pripadnosti, mi tek ne možemo biti ni u jednoj republici bivše SFRJ nacionalna manjina. Ne samo na Balkanu. Mi ne možemo biti nacionalna manjina ni u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Poljskoj, ni u bilo kojoj republici bivšeg Sovjetskog saveza. Da je pameti. Ali pošto nije pameti među nama, onda mi jesmo nacionalna manjina. Zamislite recimo da u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji postoji jugoslovenska nacionalna manjina. Pa na što bi to liči? Evo što bi to značilo. Jugosloveni bi tako priznali Slovence, Hrvate, Srbe, Bošnjake, Crnogorce i Sjeverne Makedonce da su to neke strane nacije i da nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa južnoslavenskim nacionalnim korpusom. Ako bi u familiji recimo otac bio Srbin, a majka Hrvatica, a dijete im je deklarisan Jugosloven, onda bi to dijete u Srbiji bilo nacionalna manjina svom ocu, a u Hrvatskoj svojoj majci. Ponovo bi napravili kardinalnu grešku i izjednačili nacionalnu i plemensku pripadnost i ponovo pobrkali lončiće i stvorili nove uslove za buduće bratoubilačke takozvane međunacionalne sukobe. I na kraju sami bi sebi u isto vrijeme bili nacionalna većina i nacionalna manjina. Pa da zaključimo. Nakon svega ovoga što sam naveo, definitivno se može zaključiti da slavenstvo ili slovenstvo nije nikakva izmišljena nova nacija, već je to zajednički nacionalni okvir za sva naša slavenska plemena na cijeloj planeti. A južnoslovenstvo, ili skraćeno jugoslovenstvo, je zajednički nacionalni okvir za sva naša slavenska plemena na Balkanu. Jer ako čitamo prve istorijske zapise o nastanju prvih naroda i ako pratimo kroz vijekove migracije stanovništva, uvijek nailazimo na pojmove Germani, Slaveni, Arapi, Franci, Perzijanci i tako dalje. Tek kasnije se pojavljuju Bavarci, Prusi, Katalonci, Baskijci, Srbi ili Hrvati i tako dalje. Što samo dokazuje činjenično da u našem slučaju nisu od Srba, Hrvata, Slovenaca, pa posle sjevernih Makedonaca, Crnogoraca ili Bošnjaka nastali južni Sloveni. Ne, nego upravo obrnuto. To znači da ako neko tvrdi da po nacionalnosti nije južni Sloven ili skraćeno Jugosloven, onda automatski on sam sebi potvrđuje da nije ni Srbin, Hrvat, Slovenac, sjeverni Makedonac, Crnogorac ili Bošnjak. To jest da ne pripada ni jednom plemenu južnoslovenske nacije. Sam sebe degradirao. Sad, ja zato tvrdim na osnovu istorijskih dokaza i ove moje zdrave logike, da na svakom do sad popisu stanovništva imamo namjerno ili slučajno pogrešno odštampane formulare. U njima ne postoji mjesto ili rubrika gdje bi se ljudi mogli izjasniti po plemenskoj pripadnosti.
nego samo po nacionalnoj. Onda neupućeni, koji su nažalost većina, upadaju u zamku i deklarišu se pogrešno, jer nema druge opcije, i tako lažu sebe i društvo u cjelini. I zato svoju plemensku pripadnost navoditi kao nacionalnu pripadnost je velika podvala i laž. Ja sam svjestan da većina ljudi voli da živi u laži, jer laž uvijek pitka, ona ide niz dlaku. Dok istina, ona zna da zaboli. Pogotovo ako onaj ko ima hrabrost da kaže istinu, on se uvijek susreće sa velikom kritikom, uglavnom neargumentovanom, velikom galamom, onda ga proglase izvrdom, budalom. U što se mene tiče, možete me proglasiti kako god hoćete. Jer ja samo ovim putem želim da kažem onim idiotima koji mi kažu: ne možeš ti biti Jugosloven kad nema Jugoslavije. Pa kakve to ima veze? Država ne određuje ime naciji. Halo? Romi nemaju državu, ali imaju romsku naciju. I Romi je u Kini i u Americi. Država je promjenjiva kategorija, a nacionalnost nije. To ti je urođeno. Evo uzmimo opet Nijemce za primjer. Svi znamo da je Njemačka bila nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na istočnu i zapadnu Njemačku. I gle čuda, nakon toliko decenija odvojenosti nije se desilo da se stvore nove nacije, što bi se kod nas Slavena odmah desilo, jer smo idioti. Njemačka je bila i kraljevina, i carevina, i fašistička, i demokratska. I nikad zbog promjene društvenog uređenja zemlja nije se desilo, recimo, da Bavarska, Prukska ili Saksonija da se odvoje od Njemačke i da kaže mi ćemo sad imati svoju separatističku državu i proglašit ćemo sebe za naciju. To se nije desilo. To se opet dešava samo kod nas Slovena ili Slavena. Zašto? Pa zato što smo idioti. Nijemci su, ti Bavarci, Saksonci i Prusi, oni su se između sebe tukli isto vjekovima. Prije nego što su ujedinili. I isto su se velika zla činili jedni drugima, kao i mi danas, Slaveni između sebe. Međutim, danas, kad su ujedinili, niko od njih više ne negira da su oni u stvari pripadnici jedne te iste germanske nacije. Njihova nacionalna svijest je davno dosegla viši nivo, jer su shvatili da među plemenskim ratovima i mržnjom oni štete uglavnom sami sebi. I da takvi razjedinjeni, oni nemaju nikakve šanse da opstanu kao narod. Evo, postavimo logično pitanje. Da li su, recimo, Njemci, Francuzi, Talijani ili Amerikanci u zadnjih 100 godina ratovali unutar svog nacionalnog korpusa radi stranih interesa? Nisu. A da li smo mi Slaveni ratovali u zadnjih 100 godina između sebe? Razmislite. Nacionalnu svijest su dosegli mnogi u našem okruženju, recimo Mađari, Talijani, pa i Albanci. Oni odavno više ne vode te besmislene međuplemenske sukobe unutar svog nacionalnog korpusa i države. I mi, Južni Sloveni, smo imali 2 puta u zadnjih 100 godina probuđenu nacionalnu svijest. I samo se u tom periodu nismo međusobno ubijali i klali, to je bilo 1918. i 1945. godine. Nažalost, našu nacionalnu svijest smo ponovo stavili na spavanje 1991. godine. Vratili smo se ponovo u srednji vijek, kad su bile najintenzivnije plemenske podjele. Kad smo idioti. Sad, novo nastale ove naše državice i takozvane nacije. Niko od ozbiljnih država i naroda nas ne uvažava i ne uzima nas za ozbiljno. Pa i zašto bi? To što su oni nas priznali u Ujedinjenim nacijama i rekli da smo mi sad kao države, pa to je zato što im takvi raskomadani i posvađani trebamo. A to ne znači da nas poštuju i da od nas očekuju bilo kakvo mišljenje po bilo kakvom bitnom pitanju na svjetskom nivou. Od ovakvih papirnih državica se i očekuje da budu poslušne i lojalne. Naše plemenske poglavice, recimo, su u stvari kvislinzi koji nas drže u laži da smo mi kao nezavisni, samostalni i tobož jako bitni na svjetskoj sceni. Normalno, oni kroz tu laž lakše se bogate. Liježu med. Nas 90% su ubjedili da živimo u nekoj demokratiji, da mi to u stvari biramo, a u stvari mi smo samo muve koje jedu zašećerena govna. Ovo je fenomen samo kod nas Slovena ili Slavena. Mi kad razbijemo svoju matičnu državu, mi razbijemo i svoju matičnu naciju i onda se vatamo plemenske, etničke ili vjerske skupine i onda od toga napravimo naciju. Pa to je idiotizam neviđenih razmjera.
To vam je kao kad bi se recimo 6 rođene braće posvađali i jednog dana odluče da se odreknu svog zajedničkog prezimena. I umjesto prezimena svak stavi svoje ime. To se upravo desilo s nama, Slavenima, Južnim Slovenima, Čehoslovacima, Poljacima, Bugarima i Sovjetima. Kako ne shvatamo da je naše prezime Slaven ili Sloven, a da su nam imena Slovenac, Hrvat, Srbin, Crnogorac, Makedonac, Ukrajinac, Rus, Čeh, Slovak i tako. To su imena i okej, i to stoji, to je fakat, to je činjenica. Nažalost, mi još uvijek međusobno ratujemo oko granica, teritorije, zbog vjerske pripadnosti. To je strašno. I ono što je u stvari naša snaga i naše zajedničko bogatstvo, mi konstantno svakih par decenija to pretvorimo u prokletstvo. A vid društvenog, socijalnog, ekonomskog, vojnog i ovog, recimo, političkog razvoja danas ne može dosegne ni jedna bivša republika koja je to mogla ostvariti u sastavu SFRJ. Što nas samo navodi na zaključak da bez ponovnog ujedinjenja nas, bar ovdje na Balkanu, budućnosti nam nema. I to nije floskula, to nije sad neka moja teza i neka moja propaganda. To je fakat. Ljudi, što prije to shvatimo, bolje za nas. U suprotnom, sve nas je manje, odoš nam djeca sa Balkana. I za par stotina godina nas nema. Sad, jedino ako smo totalno munjeni, pa volimo da nas stranci omalovažavaju, izrabljuju, odnose naše rudno bogatstvo, zagađuju našu okolinu i koriste naše radnike kao jeftinu radnu snagu, onda u redu. Budalama bolje i ne treba. Ali ja se ipak nadam da među nama Jugoslovenima, bez obzira na plemensku, etničku ili vjersku pripadnost, ipak ima pametnih ljudi koji će jednom reći dosta i suprotstaviti se ovom ludilu u koje smo se zaglibili već preko 30 godina. Za početak otpora ovom plemensko-nacionalističkom ludilu bilo bi dobro da se po pitanju nacionalne pripadnosti prestanemo bar lažno predstavljati i deklarisati. I da prestanemo poturati plemensku pripadnost pod nacionalnu. To bi bilo dosta za početak. Kad dosegnemo tu svijest, onda će nam sve ostalo biti lakše. Ja mislim stvarno da je vrijeme da se uozbiljimo. Jer ako su to mogli da se uozbilje Italijani, Francuzi, Amerikanci i tako dalje, pa što ne možemo mi Jugosloveni? Ne vidim razlog. Kad bi mi uspjeli da probudimo ponovo našu slavensku nacionalnu svijest, od tog momenta više ne bi bilo ratova među Slovenima, a onda ni među nama Jugoslovenima. Jer zašto bi Jugosloven napao Jugoslovena? Nema potrebe. Međuplemenski, etnički i vjerski sukobi bili s vremenom besmisleni, jer bi naša kolektivna nacionalna svijest sa stasavanjem novih generacija bila daleko iznad toga. Što se tiče buduće države, politike, društvenih sistema, da li je neko za komunizam, socijalizam, monarhizam ili demokratiju, i to neće biti presudno važno. Jer dok god je nacionalna svijest kod većine stanovništva na jako visokom nivou, totalno je nebitno da li živimo zajedno i odvojeno i u kom društvenom sistemu. Bitno da nema međusobnog istrebljenja. Ja kao građanin i pripadnik jugoslovenske nacije podržao bi formiranje Jugoslovenskog nacionalnog savjeta u svim republikama bivše Jugoslavije. Mislim da bi to bio odličan temelj za objedinjavanje svih južnih Slovena u jedinstveni jugoslovenski nacionalni korpus. Treba svima da bude jasno da slovenstvo, u našem slučaju jugoslovenstvo, nema nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kakvom ideologijom ili religijom. Jugosloven se ne postaje po nagovoru, ubjeđenju ili opredeljenju, već po rođenju. Mjesto rođenja, boja kože i nacionalnost se ne bira. S tim se rađaš. I htio bih na kraju samo još nešto da dodam, da ne bi sad ispalo da sam ja neki jugoslovenski nacionalista. Ne, ja samo pratim trendove koji su standardi danas u svijetu. Znači, kad bi mi sad uspjeli da zadržimo našu slavensku nacionalnu svijest, tek onda bi mi civilizacijski stigli ostale narode koji su to mnogo ranije prije nas uradili. Onda bi recimo mogli da pređemo u sljedeći nivo društvene svijesti, gdje bi pripadanje bilo koje maloj ili velikoj naciji bilo potpuno suvišno i nepotrebno. Evo zašto ovo govorim. Pa svi smo mi rođeni kao bebe,
a ne kao mladunče ili kao pelcer. Znači, svaka podjela unutar ljudske rase je potpuno suvišna i nepotrebna. Ona je samo korisna određenoj maloj populaciji ljudi koja živi na tim podjelama, odnosno koja se bogati na tim podjelama. Jer suština podjela, bilo koje vrste, nikad ne ide u prilog većine. Zapamtite, uvijek ide u prilog pokvarene manjine. Za pametne i neiskvarene ljude koji razmišljaju isključivo svojom glavom, na planeti postoje samo ljudi, životinje i biljke. Svaka druga podjela unutar tih kategorija je umjetna, nekad zlonamjerna i potpuno nepotrebna. Ako to nismo u stanju da shvatimo, onda ljudski rod treba da nestane kao dinosaurusi, jer nismo dostojni da živimo na ovoj prelijepoj planeti koju uništavamo svaki dan sve više i više. Zato pozivam sve Slovene da se u budućnosti što više miješaju sa svim mogućim nacijama na planeti, kako bi se što prije izbrisale sve moguće ove nepotrebne i glupave podjele i da na kraju budemo svi ono što po rođenju jesmo, samo i isključivo zemljani.